Hi, welcome to Katsankolo Entertainment. It's your humble Swash and we're nakambe na video. Okay? Na vulavula hi Mandla gingirikani and Ntwanano maraji. Topic iri Mandla gingirikani anga tshembhi leswaku uri anga tshembhi leswaku Ntwanano maraji u lo teka vutomi bya yena. Okay? Let's go. 2 days back u tsale leswi landzelaka tsale ku what happened to Ntwanano maraji eva ku 1, which means la anga tsala ku 1 la swi komba ku ri i part 1 ya kona ka leswi a lavaka ku swi hlamusela hi ndlela yo fana leyo. I tsale ku contrary to popular belief. Leswa contrary to popular belief hi loko ta swi hlamusela mi kota ku swi twisisa. Va ri loko ku rhumeliwa statement or ku va na statement or ku humesiwa statement ivi statement lexiya xi va opposite eka leswi vanhu va tshembaka swona or va tivaka ku hi wona ntiyiso wa kona. Like ani hina vanhu sweswiwani hi tiva leswaku Ntwanano maraji u lo teka vutomi bya yena, he committed suicide, which is not true hi ku ya hi Mandla uri a hi swona sweswo. Okay, va tsala ku I don't believe Ntwanano maraji committed suicide. Era nga tshembi ku Ntwanano maraji u committed suicide. I'm upset because a lot of things don't make sense. Xi kona xi nga kona uri a nga tsakanga la ku na swilo swo tala lan'wana ka sweswiya swi fambelana na swa Ntwanano maraji era a swi make sense xi kona lexi nga kona, which means u hlwelela ku ringeta nga ku hlamusela ku ku na leswi swi nga ku tumbetiweni or ku na leswi nga tumbela hi ndlela yo fana leyo. I hope one day we will live to hear the truth. A ku na ku tshemba ku siku rin'wana hi ta twa ntiyiso. I hope no one decides to take me out for expressing my full doubt on the current narrative. A ku na ku tshemba ku nge vi na loyi a nga ta to take me out or sweswo maybe ala ta n'wi pfala nomo swo fana sweswiya or a ni ma vona ku fana ni nyika xikombiso mi kuma ku ni lava ku boxa ntiyiso wo karhi before ni boxa ntiyiso wo karhi or na ha ri ku boxeni ivi un'wana a ta fika a teka vutomi bya mina hi ndlela yo fana leyo. So i na ku tshemba leswaku a nge take you out or va nga n'wi va nge teki vutomi bya yena or ku n'wi miyeta or ku n'wi pfala nomo ku va a humesa mativonelo ya yena hi mhaka ya leyi ya ku humelelaka or hi mhaka ya sweswiya. Alright, I hope I don't die soon in US. Hambi yona US hambi yona ya loko hlamusela leswaku na ku tshemba leswaku va nga n'wi pfali nomo or va n'wi chuhiseta or va endla swin'wana leswi nga ta endla leswaku a cinca swilo leswi a lavaka ku swi vulavula sweswi a swi vulavulaka a nga tshembi leswaku Ntwanano u committed suicide. U ri na ku tshemba leswaku va n'wi pfali nomo or ku n'wi threatena ku n'wi chuhiseta va ku wena pfala nomo hi ndlela yo fana leyo. I don't believe Maraji wrote the note voluntarily. A nga tshembi leswaku Ntwanano maraji u lo tsala swilo leswiya a karhi a swi lava. Man, this is it's hurtful. Someone somewhere knows the truth. Un'wanyana wa wu tiva ntiyiso. To be continued. Mi nga titimeli. RIP Maraji. Okay, a ni lava ku tivisa mhaka leya ku Mandla gingirikani lana Mandla gingirikani a ku ri chomi yikulukumba ya maraji ya Ntwanano maraji. Ni sungule ku tiva Ntwanano maraji hi mhaka ya Mandla gingirikani. Va sungule ku va tichomi tin'wana that close too much a va tshama va karhi va swin'we va yisa lava. So hi yona yin'wana ya chomi leyi kulukumba ya Mandla gingirikani. Okay, so no a ni la ku tivisa sweswo leswaku Mandla u ri a nga tshembi leswaku Ntwanano maraji u lo teka vutomi bya yena hi ndlela yo fana leyo. Ni ta mi tisela part 2 ya kona ya demand. Okay, Noel sharp.